pap Ayusha pawan lap ya ka jing im jong wei ubreu na Indonesia ubalatip kertengsin kum ueke. Une ueke kum bayu tedong miau ula kendit pe cut hadin ba ula lap pakalok jong kapa ula yadep kentiu kurim kum ba khat arsngi katei penban da ushen rang. Kandi kalok jong kepala ai kerten yala de kum ka adenda kansa wadai ushen rang paka ulaya kendu ya ueke lengba ka Facebook. Adenda kansa ular rembe yala di kum ka kentei muslim palapan kela ya ka durjung kum ka wei na kitei babriu nalor kata unang ru ban kerenda ka sur bajam tek kum ka kentei bej pad ulakam ru bau dei ukun swet pad ubam dan bahayeng ba sem shu ka ba penlong ya uike ban yalam bej shayeng la jong tang ha kasin kendu paningkong pad klempen slam ulayato shong kurim yaka hakmat ki bahayeng jong uhi kaba phala galong bau ne u adenda kansa umju ailat ya u eke banle ye ya u da kaba aida ba su ko panggane papanggatai patkani kala ya kumbakat arsngi une u eke ulas dang subas new kamtam ba u adenda kansa umju le jan ya ki bahayeng jong u pat u ri bet khop khop chakendong hadin bola tak tokit ha ulatip ba u adenda kansa dang don kikmi kipa bom tip ai shpang ka ai balaja padai naki bo usatip bo deu shinrang dei ka kantei la kem yo adenda kansa bala pengat yo hak antok pachukor ya kiwei bala penstom yo da ka basha set harunar kumba saus nemlenter haka jingpla jong adenda kansa haki pulit kalong ba ukwa banjo ya kaspa jong eke pat umut ru ban phetkrap no tang shuyo ya kapisa katingka jong ueke